بشاپاقجی یا شهرداری گلا قامشلو دیار کرگو اوید داویا مها تیرمه ده برزگریکا گماره لطاخا جودی چاره سر بکن. ریوبری بشاپاقجی یا شهرداری قامشلو سردار حسین دوی چارچوبه دا آخوی سردار حسین گوت گوان بری بویرین دسپیکا ساله گمار ادید برن دروی قامشلوی لحوله و گل گوندین در دوراوی. لیپشتر ادی وان نما کاریبو گماره ببن یعنی جی وان دبرین آبوری وان تنه جبو دمکه چوب لنزی تاخا جودی والا کر. حسین آنیزمان گو وان آمده کاری کرنه دا گو ادی زوب کاری بین دستوردانا پرزگریکه بکن دداویه ده حسین گوت شارداری نها جه نو جبو گماره آمدد که او ادی داویه مها تیرمه ده آنگو جوه ده حتا چاردر و دن وی پرزگریکه هان چاره سر بکن. سيارة مظل حاوية هبون يعني حتى كما سيارة نافاشة ما بنحمل هيش نشي ما فعلا نذكر حاوية ما تدخلش دربي بلد اف حكومات امكيهات يعني او الاليه واما مكبيمه الاليه هولي بو الاليه واما ام مجبور بون يا اف جماعه شرعات مينه يا ام درخين دربي بلد جيكي حياه جم جيكي جربينا برحلين جبر نيش كيت سلمى قوت كرنا نما هشتمهرن ام مجبور بون ام ودينر مالورداني بو هافين مجيجر حياه جما امنان بو هافين اجر بيكت جبر شلو مواد تدهن ممكن شخماق تدهن معطر تدهن قربون تفجرن اجر بيكت اجر مكتبه كيف السيطره باطفاء واسرنا هذا شخاص اطفاء بر محاول عندن الان هاك شوت كان هاك سي شار اليمه ورد شغل باجر وبلدوزر وتريكس ام دي كولن دي كان محضر يمزن وميوي او اجر بيكتيه متي خنضري وراجي بو خاطري قام بطفين وبرح بنقري رش عم نقري رش فالات كان هاكا وموجي ان شاء الله تجا بطفين ميوج برح يودك ياك اجرتي دي ام نكارن تخن اليات او باركن يعني نتي باركرن وحياه نطف فردي يجي مثلا بشكي اخير انت جبرتي بر دنيا قرمه واليات يد شغل دنيا قرمه ودورا يقش اجر اليات سنه ساعتي بشغل وني ساعتي بسكن جبر قربونه يعني حتى ام اطفايات بين امصارجات مجوار ريتوري وارات برد دوراني يعني شبهم كار بيتر يعني زو خلاص كان يعني تقريبا 12 حياه بسرعه ان شاء الله وشاره سبب جبر الي سي شهر اليات يد شغل